салом алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худо созем хубем. Дар ин ҷо имрӯз мехоҳем бо Фариза чӣ тайёр кунем? Картошка дар пилта. Картошка дар пилта не дар духовка. Дар духовка. Салом гӯ. Салом дӯстони шумо хеле дӯстони азиз. Мо картошка духовка мепазем. Картошка дар духовка мепазем. Бози қати Фариза чӣ кор мекунем мо? чӣ хеле ки дина ваъда дода будам ба саволотон ҷавоб метем. Мо чӣ хеле вохӯрӣ кардем, ҳатман ки ҷавоб метам. Короро када ҷавоба дода мегирам. Ана михели ҳозир дар инҷа чӣ кор мекунем? Якум картошка мепазем. Инҷа гӯшторо мегирем. Баъд кати Фариза мекунем некем. Ай кетчуп як қошиқ меандозем. Михай худи шикастагӣ буд. Ай кетчуп як қошиқ меандозем. Ай майонезам як қошиқ меандозем. Биҷиқ. ҳозир мумкин бисёри одамо бигӯянд ки дигар кор надорӣ, кати гӯдаг мекунӣ. Дӯстони азиз, миннатдорам ки ҳама вақт Фаризаро пурсида местед. Ба он хотир гуфтам ки барои шод кардани шумо бо Фариза ягон чӣ бипазем. Ана михели дохтем як қошиқай иш, як қошиқай иш. И гӯшт намак кадагай дар холодильник буд, гирифтамша. Айна и як қошиқи дига медазем, ай руған. И бояд бақипа. И агар ма видео кунам накунам, имада фақат ёрдам кардам места Фариза бунуи ма. Немихел иҷа переправой меандозем, ин яёша меандозем, айнаи сирхошқа барои картошкара мемонем. Иёра меандозем. Вақте ки андохтем, ҳамаша якҷоя мекунам Фариза, хушрӯ када, нарезонда. Биқа ба косарам биқа. Ба я даст косара биқа. Инам хеле дӯстони азиз, дута пиёзи майда гирифтагиам, дар ҳамин гӯшт реза мекунам. Ай, я ташғалтид. Тоб, ҳамаш хушора дараш кун. Ба я чича биқа, ба я чича тобди. Ана. Инам хеле дӯстони азиз, ду пиёзи майда гирифтагиам, амиёро реза мекунам. И хӯрока барои шом тайёр мекунем, хӯроки шом тайёр мекунем. Ва чунин посух гуфтаниам ба савол. Мо чӣ хел вохӯрдем? Рости дӯстони азиз, моҳи ноябр буд. Моҳи ноябр буд, мобайнои ноябр буд. Ман навам не 6 моҳ шудагӣ буд ки шавҳари аввалам ҷудо шудагӣ будум. Ман ҳаваш 1 сола 1 буд. Вақте ки ва 1 сола 1 буд, ҳами баъд иҷада аму як хешои ҳами як рӯз хонамон омадан, ҳами дар дуромадан, ма либоси кӯдак шуштеса будам, либосои ман ҳаваша шуштеса будам. Гуфтан ҳами хонатонда чия ба кама мегирем, ҳам хеле хешошон ҳам хеле гуфтан. Як ози намак надоз. Як хешомона ҳам хеле безана, хайзан надора. Як зан гирифтагӣ буд, як духтарак дора тамом, дигар гӯдаг надора. Духтаракша хай гоҳе пул равон мекуна, нигоҳ намекуна. Ҳам хеле гапҳо гуфтан. Ман гуфтам не, ман шавҳар намекунам. Духтараки майдай анаи соле занг зад, катиёчам гап зад, ман қатиш гап задагӣ нестам рости гап. Баъд вақте ки гап задад, очам хай гуфт ки хай ҳозир фикр мекунем, духтарам розӣ нестай. Баъд гуфтан ки падару модар надорад, сағира гуфтан. Дар ҳамин ҷаҳат ба очам гуфт хай сағира будай, дилша наранҷон. Ҳам хеле гуфт хай. Ба гуфтам хай гуфт духтарта бигӣ биё. Духтарта ранги духтарам нигоҳ мекунам. Хай шукронаи худо ина чӣ хеле ки мебинед. Ман ҳаваша иё 1 грамм камӣ намедонам. Ман сонияшона аи Фаризаву ман ҳаваша 1 грамм камӣ намедонам. Ана михел хай мебарем гуфтемша хонаги аи падари воқеӣ маҳваш розӣ нашид, давернас надод. Ман аллакай документома тайёр кардам айхама, айвай нашид. Баъд и бисёртаргӣ рӯзи 29 декабр рӯзи зодрӯзуш буд. Аки хешошон гуфтан ки сини хешошон гуфтан мара туҳфаро икунед ягон зан.
мара ҳамчу туфла хай равон кардам. ман маҳваша набурдам. баъд рафтам вақте ки истодам ба сафариза. вақте ки рафтам 4 моҳ истодам. вақте ки рафтам аллакай баъди як 29 рафтам, баъди 10 рӯз Соня омад пешмон омад ва гуфт хай духтар мегуфт. хай гуфтадан духтараш тоҷикай. хай дидум рӯз тоҷикиро вабши намедона. хай баъд гуфта ки хаям хеле 4 та гудар дорум. хай ягон чира кам намекунам, тара духтарта меорум, нигоҳ мекунам. хай на агар розӣ набошӣ билет мегирам та обратно бира. агар розӣ набошӣ не ки ман 100% ба кала мегирам та. гуфтам хай хеле ки боша ман местам. хай истодем. Соня омад як 10 рӯза каникул омада буд. баъд пеши момаш гашта рафт. Соняшон мома дорад дар Россия. бо пеши момашон гашта рафтак. баъд аз байн 4 моҳ гузашт. маҳваш касал шид. баъд иҷо чанда душвор шид нигоҳ кардан. дар ҳаққи ман сух бигем. баъд ауҷа дилаш сух солия гуфт ки вай хел намеша гуфт бира биги биёша. озида бутем бо гап мес. дар иҷа нагуфтам ки вақте ки ман рафтам ман худам тоқа инамиҷа якум бор худам тоқа тайёр кардан бурдан дар аэропорт сувор кардан. ман дар самолёт худам тоқа ҳамиҷа рафтам. хай авусу боварӣ доштам падарам меояд. падарамшон омадан қатъи макон хай гирифтам бурдан. соли ҳам омадагӣ буд. ба айрах гирифтак бурдан мона дар квартирае ки зиндагӣ мекардам. баъд рафтем хай соз бачаки соз хай исусу хай ҳама чиш 100%. баъди 4 моҳ баъд ман омадам ами барои маҳваш. гуфт бирай хел намеша гудака биги биё. омадем қадаводав кардем бо давернс надодан. баъд намедонам худаш чӣ хеле ки даговор кард даводав кард чӣ хеле кард. аямо Россия мада даговор роӣ кард. баъд маҳвашта паспорт гирифтем, загран гирифтем. баъд бурдемша. баъд Сониям омад. баъди вай ба фариг омад. ана михел мо вохӯрӣ кардем, зиндагӣ кардем. хай шукрунаи худо озиш созем. ягон таша не ман не вай якдигариш боло поён намедонем. ҳамаша як хел нигоҳ мекунем. шукр мегӯм. ҳар касам нигоҳ намекуна. хай занак нигоҳ мекуна, не ки мардак. ҳар мардакам нигоҳ намекуна. ҳамчун фарзанди худаш қабул кардагиай нигоҳ мекуна. бо савол додан ки маҳваш чува дига хелай, маҳваш барои вай дига хелай. дӯстони азиз, ё бо савол додан ки худа чанд гудакадагӣ. май соле як гудакадагӣ неми фаризавуно ҳамикати тамом. шукр. анаки ира дар гӯшт ҳамроҳ мекунем, якҷоя мекунем. агар хали чӣ кадагӯем содда кадагӯем. ман ҳамчун зан не ҳамчун падарка маро роӣ кадагиам барои солея. баравая бисёр маро чӣ мекуна русал мекуна ки тумада падаркаи аймаи амхали кадан мегирада. бисёр шухр мекуна амхали мега чӣ хеле маро бовар кади. амхали бисёр шухр мекунам. бисёр хушам одами шухай. ман мега ки хай шухр буд чӣ буд хай не якдигари мода махқул шудем. аки насиби тақдир барои чӣ ки ҳамун кӯчаи мода ҳамун вақт як ман набудам чанд кас дига амхали буд. хонаи аваё рафта суратошона равон карда. соле ҳами мара қапида бира ҳавая буғуро ҳавая розӣ ку роӣ ку ҳамун хешошона ҳамун ҷавчи монохи ҳавая розӣ ку роӣ ку. вай омада хай бечора гирия када нова када хай акам амхали ҳамун хешмон амхали намеша биё я балокнет дига учаи ман занаки бениҳоят раҳмдилай. баъд розӣ шуда чӣ хел хурдана. баъд хай хулас инами хел вохӯрӣ кардем, якдигар фаҳмӣ кардем. шукрунаи худо инай 9 декабр биёя 5 сол меша якҷояем.
جون گفتم که فریزه چوجه مای چوجو چند کشیده گوزم کو چوجو چخل میکنه نه خیلی پیچیل میکنه با بسیار آدم ها گفتن که زندگی شخصیتون چکنیم نخل کنیم زندگی شخصیتون اول چخل شدگی میبینیم میبرویم با مسئولیت میکنم که شوهرم راضی باشه با حتما که میگم گوش نداری چه وزندم نزنی دستی دردم شده دویی از منی خردوشه چرا تو تشر چیزی نمی خیلی ریزه میکنیم دوستان عزیز بعد خیلی همه میدونه ایره با آزی ممکن بسیارش بگه زنک دیونای چیوی خیلی نقل میکنن هستن خیلی آدم ها من خیلی آدم هم خفه نمیشم چیزی میگن مرحمت گفتم میگیرن من برای چی گپا رو گفتم که هستن بسیاری آدم ها خیلی آدم های تاجیکای خودم بدونده و یک روز نه یک روز گپ میوان حالی ای در روش زده بود دستاشو میگن که در روش زد چی ده دادی شکرتاش کرده دوستانی عزیز همین فقط یک گپا میگم که همین ای اول هم میگفتن که دستی گودک فرشته میشوید ما فریزه در چیز دست بزنه جنگ نمیکنم چه وازی مایده تره محوش قطعی سونیه خیلی نکمیگم برای دستاتون بشو بیو اگر که اینایی بسیار در بینیش زدگی میگه قپیدگی ما اینجا ویدیو رو چند بار ستوب میکنیم ایسر نگاه میکنیم چی گپای با میکنیم خیلی یک جا گوه جاشته میشه با وای ایبان چند که میگذره ما دستامونو میشویم با قگم میزنیم مسئله میکنیم با ویدیو میکنیم خیلی ما پریموی ویدیو کده رفته نمیشه برای که در بین فریزه میویا محوش میویا یا درمون میزنه اینم خیلی ما در بین چند بار دستامونو میشویم برای ما خیلی اگر که یگان خطاگی باشه خطاگی منو بگید حتما که اصلاح میکنه این خطاگی ما رو گفتن ما خرسند میشه نبرات بگید لیکن بسیارش هسته رنگ خیلی همون را دوستیش نمیگه دشمنی شاید بخیش میگه بیرون شوری دیم خیلی گپا میگه برای همون آدم دا سخت میرسه تا هم خیلی گپای سخت گفته نه با نغزی بگو ما هم انسانه ما هم میفهمیم گپا بدوز سعی چیزی روغن مندازه کمتره با یک جوی میکنیم انم خیلی همشه گرفته در دخوفکه میمونیم از این ملالی دخوفکه رو میارم همشه در دخوفکه میمونیم بس اینه دوستان عزیز اکم میریزیم دوستان عزیز ممکن در اینجا از بگید که بعد که وقتی که یکم اور فهمیدی که زن دوره گودک دوره چخل شدم کم ترک در فکر ماندم کم ترک نه خیلی یک زیق شدم گفتم که خیلی ما فکر نکردم یک تاش جدا شده من یکون چی دیگه نپرسیدم دیگه هم خیلی گفته گودک دارم 4 تا گودک دارم ما که دیگه تمام دستاری ما چی فکر آمد گفتم قدشون زندگی میکنه برای که ما در بالای همون وای آمده باشم خونه کسی ویران کردم اینه خیلی را فکر کردم از ایق شدم نه وقتی که با فهمیدم بخی همش فهموند اساسته با همش فهموند بعد چی شدم آرام شدم و خیلی با بعد تا همین روز اینه شکرانه خدا زندگی میکنیم اینه دوستان عزیز میبریم در تفتان اکو میگذاریم میشه خیلی که میبینید من خودم تا قدایجا برای که فریزه رو توی را پختن خوابش بود اینه خیلی پخته دوستان عزیز
خیلی گوش با مزه آمده. حتما که خشم با مزه برای که ما اینجا میخواستم پمیدور بدازم. کودکا راستی گپ نمیخورن، پمیدور جدا کده میمونن، از این پیازوی ریزه کدگی هم جدا کده میمونن. همین سبب نداختم پمیدور. در اینجا ویدیو رو به پایان میرسانم. دوستان عزیز، یگان سوالاتون باشه مرحمت کردن نویسید، حتما که جواب میتم. تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشید. خدا نگهدار هر یکی ما و شما باشد. کنکورس من ادامه دارد، حتما